I raro I te korowai o hene nui te pō, tāre a te wā ki te ai ngā kākahu hou o Whatuiāpiti I te whitinga mai o te rā. I tima te hea, hoku whakaro I te tau ko taimano iwa rau. Waru te kaumā iwa. It's taken us like more than 35 years to finish our carving. Mai rā no tēnei whare e tū tahanga ana. It was something that our old people decided on. It wasn't of importance to them back then. Later on in the late 90s, our people got together, our kuia and kaumātua, and they decided that they wanted to dress our whare. The building is actually like a matchbox, and when they brought it here on a sledge, they says it will never last, it'll fall down. Well, the whare has proven them wrong. I timata I te tohunga no ngā tika hungunu a takapūtai me te woka I ngā whakairo, heoi I riro atu ia. Nā reira, nā ngā mauhere no te whare here here o Mangaroa I arake anō I ngā mahi. My sister Jean Atuia had a contract with the prison, so a lot of the carvers came from the prison program. I take my hat off to the guy who finished it, who was Manuel Dunn, who was the understudy of Taka Walker. He wasn't a prisoner though. He kotahi marama I mua I te taunga mai o Huripari ka pereira. I hikina I rātau ngā whakairo mai te heti o tētahi whanaunga I o māhu. And thank God we did, because my cousins shared, got all flooded, and her husband's carvings got all ruined. So they were rescued. E whāona wāhi o mua, hoki atu rā ki ngā tau kotahi mano iwa rau. Ko hoki mai ona whakairo ki te ukaipo hei whakakākahu I te whare nei. Aroha Treacher, tai oro.